Haga jinga lakai T20 World Cup happening ke USA Persia ke West Indies. Haba pai syakana ke jinga lakai ke West Indies kala khor ga nam job Hadien magalala bat Pynliem kuput ya ke USA hadu kendai wicket tang hakish peu point sun over. Bad haga ke jinga lakai Roston Chess ula khur saw wicket na ki saw over. Bad usyai hub ulala ban kamai hadu prapu runs claim out haga ke jinga lakai. Bad Lyngngoh ke jing job ke West Indies ka .com ban job Persia ke England haga jinga lakai ba khadu ke jongka kenang bakan yo rung syaga semi final. Hagway par gajing lakai ka bakham itanat happening ke Afghanistan Persia ke Australia. Hagane gajing lakai ke Afghanistan kala Nyngkong bad kalala ban kamai tang shispa South runs bad hap hadun re wicket naki arpe over bad ka target ang benta ke Australia kalong tang shispa South kendai runs. Henry Watla ka target ka kamduna kirang tit jong ke Australia ki claim la ban shan hakmat kirang kawang ball jong ke Afghanistan. Watla Glenn Maxwell ula penma biang ya ke Afghanistan Henry claim la ban penjob ya ke Australia kum ha ke jing le ka World Cup haus nam arjar arpway ha ka ba ke Afghanistan kalala ban Pynliem ya ke Australia da arpway runs bad kane ga dei ru ka Sien ga Nyngkong ba ke Afghanistan kalala ban Pynliem ya ke Australia bad ha ga jing le ka kul badin ula yo ban khur hadu saw wicket na kisau over baling bagan ke jing job jong ke Afghanistan baru artili ki kenhun ke don kam ban job haga jing lakai bakhadu khnang bakini urung syaga semi final ka jing lakai Euro arajar arthau sau kalong hapdeng ka Germany Persia ika Switzerland bad ka weipat ka dei hapdeng ka Scotland Persia ika Hungary bad kini baru artili ki jing lakai onile kai por khat archteng shiteng min Haga jing lakai Copa America ke jing lakai ke Nyngkong hapdeng ka USA Persia ke Bolivia haga por Liechtenstein men step bad ke jing lakai ke Baar kalong hapdeng ka Uruguay Persia ke Panama haga por Liechtenstein men step